Ka Meghalaya Human Rights Commission MHRC haka arpsan terik jemang kalapha da ka notice ka bakentu ya chief secretary ka jilla ban IT ya ka kaiphot haka bay day berkejingja syak kendang jong ki longiing ki basyong basa Lum Survey u secretary ka MHRC lingba ukurwa ulaong baka commission kala syem da ka suwo moto haka bay day berkejing jingnam jong kini ki bre ki bala syak kendang na kebentaban yo jingeram hadin katay kejing syak kendang na Lum Survey na kaliang ka commission kala kentu yo chief secretary baun IT ka kaiphot halani shua ka laipho terik jemang arhajar arpusaw lakban kedo bahaka arpulai terik mentau benai na kaliang ka tenat pulit kala register case persya ya kinong yalam jong ka seng hinyo trep youth council HYC tang kendiat kenta hadin baki dekhot ka seng kira lek kendang bat penpra ya ki ying kisam halor ka jing keno baki ne ki brew ki de ki basyong basa bi an Lum Survey ya ka case la register Syllad police station persya ya president ka HYC uba roy ku parson rem u vice president dan bok harlingdo assistant general secretary u Isaac basayomoy bat ki wei pat ki bomla ban tip kerteng halor ka jingleit kendang ki brew na Lum Survey haka step jong ka arplai terik jemang ong u superintendent of police ka East Khas Hills u Rituraj Ravi ula ong ru baka jing tokiat halor ka ni ka phang kadang ya syakmat